Menta kesengi at pandai terik ujalio arja open rio na kaliang ka block program management unit mau karwat block hapo ke jingpet ke tanat kakwat ke kia haringkat ke jingi trelang bat mau thau pada PHC kelas sedang ya ke jing idawai polio iki kelung kabalai sengi ka batip kom ke intensified plus polio immunization campaign arja open rio hapo ke snong mau thong ka ba hapo ke southwest khas hills district kajing sedang ya kajing idawai polio hapo ka ni kasnong kadai ban penti kana babaro ki khallung ki bahapo ka sansnam ki dai ban yo ya ka dawai polio na markat kum ka kai phat balayo lom la yo jingtep ba kasnong mau thong bat kisnong ki ba marjan ki dai kisnong ki baduna bha ya kajing idawai polio ya ki khallung ha kisnam baladam Hagani gasngi lapli ekani kajing idawai polio do block development officer ka mau karwat CNRD block oba ai laurinyang MCS ha ka bana kaliam jong u ula yo ru ban shimbenta ban idawai ye ki khlung haba ban rap ye kajing kran o video ula kentu jor ye ki kme ki kpa bakin wan shakhamat ban idawai polio ye ki khun jongki khnang bakin yo e kajing ka jingkhya kombalong lam ki we ki para khlung ki bala pendap ye kajing idawai polio QAD ki balaya dan lang ki long ka Dr. Silamin Block Medical Officer, Dr. Nero, WHO Consultant, Dr. P.A. Lingdo, Medical and Health Officer ka mau thau pada PHC, kong A. Ling Khoi, Block Program Manager mau karwat block, bat kiway. You may have seen your nurses and ashas in the village giving vaccines to children, right? So I would like to just explain why we do vaccination, okay? Because sometimes we think, oh, we are not sick, and why do we need the vaccine? No, why should I get the injection? I am not sick, I'm fine. Sometimes many people say, I will not take the vaccine because I am not sick. So today I will just explain in short, okay, why do we give vaccines? Two words when we talk about vaccines. Sometimes when we are here in this world, we are exposed to so many things, right? We are breathing air, we are touching water, we are talking with our friends, and sometimes there are diseases also which are moving around us, okay? So sometimes when we get those diseases, suddenly if we get those diseases, our body does not know how to fight the disease, okay? And then our body cannot fight the disease, and suddenly we become very sick when we are exposed to those diseases. In Mautong village, there is going to be, just in case some thieves are going to come, okay, in your village, and they are going to steal something. Rukom ai inject jogi kulung, lani rukom ai check up jogi kulung, lani yang kinamba kijing kha kijing pun jogi kini bahai kidai bangkha bada kai ke option jogi bagi senjit. Di halor jogi kini nabai lape jogi kita lani kimat halor bayar deh ke kekia. Iyo iba kia kini kijaka kalau bah lani kaduna bah ka jing ai tika. Berkunjuru hak kecinggang pun hak dibakari. Tidak kata-kata nikwa bangun rak kepada program kenapa niyo berdepan cepi kecintip kepada company yang kaya kilat dibang ini bandre kenang bang niyo yang kun di joni dibakai bakia berkunjuru itu sudah tahu joni dibakai bakia. Ingin kan kecingin training kecompi kenang bang rak yang program kebejong. Di dengan takadau tentang nila invite lang yung Dr. Meru ibade na po adong WHO. Pag-import ka IPPA program duduk sedang recognize partner pesan dari India. Dia kini kecimut yang pilih program kelongtang kawai menunduk jadnya ini di Jepang polio. Di nama semua pilih program nilai dari India juga ini berapa labun mai kita Jepang gini ke Jepang polio. But kita juga di Jepang kalau berjumpa dengan nomor ada yang buat kita kalau kecing na department pada kecing yang ini. Di mana kita dalam nilai serta kami nilai program. Di komunikasi nilawan kami nilai si pandangan kesehatan cuci dan perlu ini program yang sedang in launch ini program. Ketika tadi coba buat komunikasi ketika buat dengan serta jelas. Kata kata aku kena trip kena Jun. Kini sini kom. Kini kalau baru film pa di manrai, banyak lagi film di bawah sensen. Di mana ada dah ada sensen.
good lene jaga belabu berpang jaga okero kisno okero lagi jaga jumpi bagi mana ikilum berbedyo ke dawai mencendi dawai polio drop ke dawai polio banyadan dengan jepang polio kedi ke sini kong bagi buah ke sini good jika sini baal balai ke lomba ini volunteer ki Asha Dewadi ki NM ki buat kuih staff in the health department in lit room ki union pada management yo de sedang menung ba do no ini ka dawai ki yo kendi ke sini kong dia sependi ini ya kan ini ada wayang polio. Pakai ini national day mo for immunization, but sedang nak kena kasih nombor jumpi. Kalau bagai ni kita hanya bina apa kita one dan I ini injection immunization. Dia kami ini tidak kami senang tidak kami biang dan dari ini kita hanya bina apa. Dia jenisnya kami nanti babun kiban one dan aten har negasi ni ka jingai jipun shai kalau kene ka immunization kalau kene vaccination te andai to ba mak ka kene ka slap duna ki bawan te napreng jompi hamne ki baidan hamne kan mat ki ba ju ai testa ya kene ki immunization belum mata ki lokune kidan kan kinja sta kalian saw samno te mata ki bawan hamne bun ki ai testa ki injection nai kene ki immunization ini bersama naik dalam apa ya? Ya itu style ini injection belum. Yo minta kasih ini ke jenderal Syai, kalau ke jenderal kam bangkai ini vaccination sebagai doktor yang percaya ini, yang ini dulu, jadi kan rak ini saman ki senang saman ki parlak kejumpi bahaya kejumpi. Kumbala percaya doktor ini balik kini ki dan kam pelak penyok mereka immunization kan kami di kelum di bang ada sistem kata dia melakukan immunization sebagai dokter lah kata ini ada barangkali ada dak sistem imat kini injection dan kumbal keras dari itu semua keras ini injection kini baru kini kelum di penyok kini injection bat kunjung itu di dawai di kamar penjara di bandi nanti kenapa baru kelum kiyo ini kumbal kata ini berkenat ini kini Jepang kita hadiah kepada tak mereka juga juga. Yang suka pun ya ibarat kata kepada doktor menir dapatai bah tentang kini kadang kena kau ke jenis kena macam pang tau siam